Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Sakmay na, shout out pie. Wen, kablaawan tayo man da Rika Calixtro, Rosemary Baniked, ken dagiti pagayam tayo adumdumngeg iti Riyadh ken Kuwait, apakay bilangan da Maricel Concordia ken G. Arbis. Agyaman kami balik probinsya vlog iti kablao mo ken God bless met ken ka. Dagiti pagayam tayo adumdumngeg iti Wunujay, China, Singapore ken Qatar. Apakay bilangan da Cynthia Gomez, Ana Lorzano ken Jasmine Rivera. Agyaman kami met Florenda Kimpaoy, awan labas adumdumngeg ken agkom-comment oray pa iti Facebook page ken Facebook group page tayo. Ket diretso amang tartarabay kadagiti amin a posts, vlogs ken drama tayo. Kablawan tayo kanuman da Mami Cherry, Naida ken Myla. Thank you kadagiti regalo yo kuna ni John Clifford Solanyo. Kablaaw para kada Lola Amparo Liagas ken Auntie Aling from Romel Kawili. Ken kada kayo amin papagayam nga awan labas. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Tangkeg! Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Unang kalabam ti Rabersius ko, mutaleng! Di mat nalabaan! Unay mat daytan, apan ang bugkaw mo itasawam, Denver. Kat na mutaleng! Nagalas matay, dayta apan ang sasaam. No da ba nagapangibaunam, kat saan na maaramen? Sikan ati mga ramen, taado may titrabaho na dito yung balay. Kasi mat ti asawam. Awan mo tinadag sa natrabaho na dito balay. Agin na ulang mat, kan agsagad. Ado, barok. Makakitang mat kat agkubong agsagad. Kan agtaktak derdi talababong aging inaw. Kan ado, tinakita ka linaban na. Iso nga imbis sa bugbog kawam. Tulungam kadi takasta nagitag pimpin na tag nga gasawa. Kan sikanti manglabay ti ipalpalaba marabur shows. Papispisak tubay. Ulay mat daytang Denver. Ragsasao ka. Kaslaawan panagayat mo itasawam. Sana may bagay kan kuwana na kita balikas. Tani Gina ket na emma, na ulimag, nagagat, kan nalibnos. Madisnog kon tupay. Aniya.
balasang ko. Mawatam, kanan pasinsyam latan di asawam ha. Uwan tatang, maawatak ni Denver. Basol kumot ngamin, tajak na tungpal tibilin na. Nung nagadumat nga, hindi trinabahong balasang ka. Tatang, Nakaanos ka nga asawa. Naggagit ka pa'y. Awanan, ti sa pulan ti anak kuhin ka. Napintas ka nasimpit ka nga asawa. Sa narumba nga pasakitan na ka ni Denver. maawatak tatang. Makitam na ita kinasimpit mo. No sa bali la babae nga ta, limabanan Uno saan pinanawan na ni Denver. Tatang, Kanayaw na bagbagaak. Gamkaskas di nga awan dengdenggen na. Tangken talaga. Agam para makita no sa dinaw ti pagpatinggaan ti kinatangken na. Gina, in ka man register. Nalipatak lamin ti gamatang iti jail. ha? Kita agin inaw baunam. Sikan at timapan. Naman nugak. Alya. Ay, babay. Deng-deng may babaon ka. Akirin ka na. Wan, mabitlaan. Ilapas ko lang daytoy. Agrason ka pa lang. Masibasin ka nitan. Ay, saan mo ay kaskas na at asawam? Apaya nagtangkin ta ulong, Denver. Inton pan na umaday tanit ti kinauyong mau. Kahit panawan na, kasta ka rin tatang. Anya ti amam no kastan taw ti mapasamak. No sabali lang asawa na ita, nakiginubaten akin ka sabay talaw. Padasan natin talaw at tapilayak. Oray tapilayan lang. Oy, nga. Umay ka man dito. Darasam. Apay ka di Denver. Apay at tinungpa anak. Apo talalakiro ka. Anya? Ay. Apaya tinungpam ti asawam, Denver. Lalakiro nga min tatang. Nakitam ang naglalakay. Wine. Sana po no dayta. Kaanaw ang nakitam ang naglalakay. Italaan. Magkisarsarita iti lalaki na. Saan ko alalaki dayjay? At dadamdamagan na kanyak. Birbiro ka na ti balay damang siyano. Kat intudok ija abagatan. Nag-sweet kayo nga gininisam. Gaputan na saya at mati pa nakisarita na. Kan imisam mo't ngamin ang nagyaman. Iso nga, imisam makmat anang ibaga iti awan anyaman na. Saan man at ilay pagpabasol mo itasawam. Tasyak ka mismo tinakaimatang iti panagdamag na iti alalaki kan kuana. Nalabas ti kinaimon mo. Nauyong kan naimon ka itasawam. Apayaya ta kontrandak akanayon tatang. Kursunada yung samot ti asawak. Anya? Ano na pinasubsubod nagmatang. Laglag ka. Ang balbalinin nakit din nga arsab kan awan manak nakam na. Ibitin kanto pa iti pabalinswak. Asino man ang jay lalaki a kinasinayat mo, nga? Ha? Awan mat. Nagsaya at inisam yo, ha? Makita pa'y nga dakalinlin na ilom di tata makitam. Awan mat ti kalinlin na ilok. Ni Manong Oscar dayjay. Dinamag na laeng no napalabas ko ni nanang na.
Kat imbagak ajak nadlaw alimabas. Ta makumiko makmet kadagiti trabahok dito'y balay. Gusto, lalakiro ka. Maminsan pa nga na kain inisam mo dita kaslag sayat launay ta paringguyuden ka dita kalsada nga ibabain. Sige, in ka nilapas ti trabaho na nga. Denver, saan mo nga urayan ang maumakin ka ni Gina? Apay tatang? Adam mo yung anakasaga ng isukat na kanyak? Awan. Ngimdingin na kumamit, Denver, anak. Saan ko man nakatangtangkin ta sangib? Saan ko man nakatangtangkin ta ulom? Dumgag ka kumabot basit Ay, awan tanang. Basta makita pa yung makinisam dita. Tepak aragos ti sungo na. Nagtangkan meten ti ulom abagbagaan. Saan mo alabsan ti mang pasakit ka ni Gina? Tao mo't na ita masaktan. Uren ko na tayo ang nasingpay. At dan tulatapan na kauma na. Sa denggin na kumamay tanak. Sana natangken unay ta ulom. Apay na nagdakla traveling bagay gemaw, Gina. Lading itak tatang. Ngam panawa ko ni Denver. Ano? Nalabasan ti kinauyong na kanyak. Kanayon nakpayan nga ibabain kadagiti tattao. Isong agsubli aklaangan kininanang ko. Ay na, balasang ka. Nasakit man tirik na kitinay tapang ngedeng mo. Kayat ko langan nga idaywam ni Denver. Gamti makit kita kaparparigatan na ka. Diyak kayat nga apaan wano balsan, tatang. Diyak kayat ti makipin nasakit kan ko ana. Iso na sa isaya at laang na panawak. Kan agyaman nak tamaawatan nak, tatang. Gusto mo't kanya, tapno may kati kinauyong na, kinatangkan ti ulo na. Kanayo na bagbaga ako no palagipan. Ang awan, tangkan lata. Tatang, agpatuloy akon. Kat adto'y ti surat ko para kan kuana. Pakiitad yun ton. Abay, hindi yung pakpakan mo ka niya, tatang. Abay. Rene. Apay nga bartek ka sa pabasulin na langgaw. Diyak maklong na din, tatang. Saan? Oray man. Arib amin nga arak ni Tilubong. No di na kan kayat ni Gina. Awan mabaling ka. Binagbagan ka Elaine. Kam nakatangtangkan ti ulam. Awan dingding ka mapamagbaga. Tangkan. Ano nakdarang pangasayaw. Anya kahit may tulong ko ita. Alangan nga agmagikak. Tapno kalat nga agsubli ni Gina. Ayawanan, imawanan. Awan mabalin ka, ta saan ko mat apanunot, ti panunot na, kantirik nana. Tatang, lay, anya nga ti serbe ti parang sangit-sangit mo nila. Ayawanan na, tulungan na tatang. Surutan ta ni Gina. Matayak na mapukaw ko di asawa ko. Surutan ta, tapno adipan naman. Tapno pasakitan manan, ay saanan. Ikarit tatang, ay atagtun ti asawa. Mas daawak Mas kala asino atangkan. Lumukneng kamit langayam. Agbalbaliw akong tatang, basta agsubli ti danak ti asawa. Kasanaon, no nakitarayan. Napintas ni Gina. Adaw, tiagi inagaw ang mangayat kan kuana.
nagpintas, kan nagsingpat, sa naggagay. Ikas kan ko na makita mita panawag. Natural, ti kinapintas na. Sa nga gas-gas tao, kanag iti make-up. Ta natural ti beauty na. Tatang, pangasiyaw, surutan tayo ni Gina. Surutan tayo. Ay, onay daytang. Kaya sino man namang pasakit iti anak kao, tagtag bata! Kaamak din po anak. Sumilap tigong na abunang agawitan. Saan tatang? Agpagpakasyak iti ina ni Gina. Nana, pangasiyaw. Ikan na iti kundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Aramidag amin nga iparami yung kanyak. Basta isubli yung kanyak ti asawa ka ni Gina. Tawanan ni Gina! Di mo ipilit ti kayat mo ta pumataya! Anak kao. Pagpakasyak na nang. Uray adipunundak. Basta mabawik ni Gina nga asawak. Over my dead body. Nawatam, iti Ilocano. Aguyas kapay iti bangkay ka usakbay ang maalam ti anak kao. Abalayan, koreksyon. Lumasat ko na saan nga aguyas. Lumasat, aguyas, agkarayam iti bangkay ko, isumot lang ay suneta. Pumano kan? Narangkas yan nag. Uray, paguyasan nag, aramidag. Tapno, may pakitak lang, ti panagbalbaliw ko. Anya? Aguyas ka kanyak laglag? Saan nagtatak ko na uray aguyas sa itidagan no isot kayat yaw. Gapaw, ta sa anak mo't asa iro akasken ka. Sige, ikan ka iti kondisyon. Sige na nang. Uray anya na ita kondisyon. Aramidag. Basta mabawik ti asawak. Dahito ti denggam. Uray dakes ka manugang. Dakes ka nga asawa. Adamot siled ti kinamanang nga asi iti pusok. Agyaw anak nanang. Sige. Ibagayon nun niya ti aramidag. Aramidag nga wanduadwa. Nalok nang kamot lagayam. Tangkay. Di takantyawan na natataw. Sige. Ti kayat ko, agsuro ka nga agtrabaho. Nga, dito'y balay ti pagtrabahoam. Dito'y balay meg. Wala nang. Mayatag. Basta din na kaming ka ni Gina. Saan pa'y? No under process pailaan. Saan na mabalain ang makitam ti anak ko? Lepasumpay ti assignment mo. Sakbay ang makitam ni Gina ng anak ko. And I will give you 1 month to do that. Kalbariyaw. Ay, numang lupay-pay ka, agawid kayon, tama disturbo aklaw na yan. Ay, saan na na? Aramidag ti papa, aramid yung kanyak. Hindi lang mabalin ti tumawar. At ngamin, sakit ko iti puso. So, hindi lang mabalin. Makalawas langan ti tadyo penalty. Tapno di mumut ko na, alay. 1 week laengan, ngam, manayunan ti trabahom. Anyaya ti paramid yung kanyak iti makalawas na na. Binigat, kun minalam nga agsagad ka iti nalawa nga arubayan. Ta napuskol ti agregreg kadagiti tallo akayo ti manggadita. Minalam apuuram dagiti binunbunton abulbulong. Nasbakan. Dayta kumati 1 month nga aramidam. Angem gaputa timawar ka. Sige, 1 week laengan. Ngem, ada na yun na. Agsakdo ka iti binigat. Sakdoam dayta dram. Kan, no agdi kusak, agsakdo ka.
Naspakan, anak. Sige, no isot ko na yun, anang. Basta mayawid kumot lang ti asawak. Kan, ti mauday. Tunggal agdigusak, iswam ti bukot ko. Ah! Ulay daytan, nanang. Loko. Lumok ng kamot lagayam tangken. Pirmi mo talok ng mon, tigas. Bueno, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Tigas! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno pa pakasaritaan. Amay tampok metlang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod, iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.